Ibizo lesibongo mina ngulove Momo. Kubhizinisi lamaluba lingasichasisela ukuthi uhamba njani kubhizinisi yamaluba? Ibhizinisi yamaluba siyathengisa amaluba. Kodwa uhlupho esibhekene nalo emalubeni ngolokuthi khona imali ngoba ishoda. Amaluba abe elenzuzo engcono izolo ngoba vele amaluba anti ngathi mina yinto vele yinto yabuya lamakhiwa. So bona amakhiwa kubo bese sekhona vele sasingalahipho kangawo. But although abantu labo sebayineri abathatha i-traditional lesikhiweni yona vele anti siya thuthuka ngokuya kwesikhathi lokho siba civilized. So abantu balesifiso sokuthenga ama-flowers but uhlupho mbona sibhanda lo ngolokuthi i-cash yona ngokwayo i-US hluphayo. Lapha futhi koBulawayo siyabona ukuthi le problem ukuthi akula zindawo ezilinywa ama-flowers. So ama-flowers wathola as far as eHarare. Nalokho wathola khona eHarare khona lapho kuyahlupha futhi ngoba siwathola through abanye bethu abakuma-markets abathengisayo. So uma esizofika abe esedula esebhulona warich lathi ngathi yapaka imakapu ukuthi sithi told abantu vele sebenjani sokubehlula ngoba umuntu ezokuthi kungcono dinyenzi khona ama-flowers and for sure people can do without ama-flowers ngoba ama-flowers wona ngwawo ngasiwakhangelisela kujabuline ukuthi abantu abaningi vele abakwanisa ukuyafoda. Lithi wenziweni? Well angiboni ukuthi kungatshintsha lutho njengoba savela sangena ku-trade yona leyo. Okukhona nje ukuthi nxa la yilokuzeni i-government ingaphathisa ingezelele bazama ukuthi lathi banjani bafake ama-farmers aprodusayo ku-region yangapha kithi ama-flowers ukuze nathi siwahani se-eduzane and ukuthi sibe siyawathatha khatshana khona.